Kako si dobro sve? Da, evo baš ono iz Kranja ti sad. Što niste bili u Kranju jučer? Jesmo. I kako je bilo? U Kranju je bilo odlično. Odlično, train station, squat, ispred kluba. Da. Bili smo već 5-6 put tamo. Da. Tako da je super bilo. Vetar je duvao, tako da nije bilo vruće, ma divno. Da. I ovdje će večeras da bude dobro, vidi se. Da. Je se sjećaš možda prvi put kad ste bili ovdje? U Velenju? Da. Sećam se koncerata ovde, ne mogu da razaznam koji je prvi, koji je drugi. Prvi je bio onaj kad je bio, jedan je bio otkazan zbog tvojih problema na granici, onda je bio, sljedeći bio je na moj rođendan. Slušaj. I bio moj prijatelj baš došao do tebe na binu da kažeš daj to za to i to sam ti bio ja. Dečko je pokojni sad, evo samo to da pomenem, ali šta sam htio da kažem, ali poslije svih ovih godina još uvijek ono ista ta surova energija na bini. Da li još uvijek isti izvor te energije ili kako se punite? Jeste, definitivno. Ne mogu to da objasnim, uvijek sam se trudio da iskreno, najiskrenije, jedino kada razmišljam o tim stvarima je kada me ovako pitaju u intervjuima. Nikada ne razmišljam se kao odakle nama energija. Pa dolazi vjerovatno... To je ono prirodno, tu je. Ta komunikacija vjerovatno neka sa... Svo troje smo vrlo impulsivni, srčani i strastveni ljudi i onda toga ne fali, energije ne fali. I kad ne spavamo i kad imamo 35 godina i kad putujemo 10 sati i kad deluje kao da ne možemo, odjednom se uključi čim je, znaš, publika tu, pojačala tu, struja radi, sve je okej. Odlično. Da. Mogu da te pitam, full nastupate tu po Sloveniji, full ste ono povezani sa Slovenijom, imunili i... Mogu da te pitam, kako doživljavaš Sloveniju? Kako doživljavaš Slovence kao mentalitet? Da li misliš, da li je za tebe, bez ono koje god konotacije, da li ti je Slovenija više Balkan ili ti je više Zapad? Ovako po feelingu. Slovenija još više od Srbije ima tu osobinu da putuješ u Srbiji je to kao 50-100 km, ovdje 20-30 km. I skroz je drugi mentalitet, skroz je drugi način života. Da. I osjeti se razlika, posebno mi koji onako površno dođemo u neki grad na par sati, samo osjetiš kakvi su ljudi, znaš, kako komuniciraju sa svetom, kakvi su prema spolja. I to se ovdje jako osjeća, znači ne mogu ja kažem Slovenija, Ankaran i Maribor, potpuno druga dva mentaliteta, tako da je ono što bi ja rekao je Balkan u malom, znaš, i sa dodatkom Mittel Europe i tamo Italije, znači ima svega u Sloveniji, kao što je biodiverzitet najveći u Europi, tako je, rekao bih, i socijalni, taj diverzitet kulturološki, stvarno najveći od naš Čefuri, evo ovdje ispred ima klinaca koji izgledaju kao dizelaši iz Beograda, ribarske kapice, patike, brzina, znaš, a i alternativaca, potpuno, znači nema tu nekog pravila. Ono što ja primećujem i što je nama dobro je što su sva mesta ovako kao iza nas, kao sve ovako kao raspada se sve, a u stvari je sve čisto i sve radi i sve funkcioniše i sve o svemu neko pazi i to je velika razlika, recimo, znaš, a to su samo pare, znaš, to je ono, osjeti se da ima više novca, ima više sredstava da se održavaju stvari i to, prema radi i to. Mislio sam i u smislu, pošto svirali ste od Kine do tamo i slušam te u intervjuima kako često kažeš da je publika na istoku luđa nego na zapadu. Možda sam to i nekako... To je ogromna razlika, to nije sad ovdje Slovenija, Srbija, jeste i tu razlika, hoću kažem, u Srbiji i što ideš južnije ka Makedoniji, u Makedoniji i Grčkoj. Mi smo još svirali u Turskoj, ali kažu da je još luđe. Sve je luđe. Što ideš južnije? Manje su inhibirani ljudi. I to na Na istoku uopšte nisu. Znači to iz mojeg iskustva u Kini,
Njima ne postoji ono da li me neko gleda i kako ja izgledam drugima. Nego samo taj trenutak, samo uživanje u tom trenutku. I onda ne gledaju šta rade, posipa pivom sebe i druge, luduje kao da nema sutra. Što ovde možda ne bi, možda bi pogledao, znaš, možda nije trenutak, kao šta će misliti ljudi. Zanima me tvoje mišljenje o jednom društvenom fenomenu koji se dešava tu u Sloveniji, to je taj fenomen tog Balkan trepa, taj fazon neki, te lirike, dolazimo u klubu, separe, kokado, uglavnom to je u Sloveniji sada baš ono, došlo do razine ono socijalnog fenomena. Kad sam ja bio mlad, rock je bio vrsta bunta. Kako je tvoje mišljenje o tom što se, o tom, je li to je movement već nekako postao? Ne znam, vjerovatno i kod vas u Srbiji. Kako ne, ja bih čak rekao, znaš ono, moram tu da budem isto lokal patriota, da je poteklo sa ulica Beograda taj fazon, ali ne komercijalni, znači sa bombama 90-ih, tamo 2013. 14. 12. već. Znači taj jedan trep koji je krenuo kao da bude trep predgrađa i trep omladine radničke klase koja ne mari za sutra, za koju ne postoji sutra i koja peva, čak više nema ni kola i žene, nego samo je ostala droga i provod. Znači samo hedonizam, onaj najčistiji. Tako da je to onda poslije iskomercijalizovano sa jalom, bubom, ono napravljeno da bude prihvatljivo široj populaciji, znači očišćeno od eksplicitno pominjanja droge ili se tu i tamo ubaci i to. I to ide dalje sad, to je sad trap pop, koji sad, ali ja nemam ništa to protiv, u smislu sad ja to nešto hejtujem, ono što ja ne volim je što se to sada brže nego ranije iskomercijalizuje. Mnogo kraće traje ta inkubacijona faza dok je to underground i dok to daje mnogo zanimljive izraze i stvarno originalne. Sad je to formula, uzmeš tu formulu, napraviš, tačno imaš ono kao aha, kako ćemo da napravimo pesmu, gde je refren, gde je ovo, kako se za viewove radi i platiš to još viewova i kao, znaš, tačno se zna, ima blueprint sada za to. To me ne vira, više nego sam zvuk. Nemam ništa protiv zvuka, svake generacije će imati svoj neki zvuk. Znači ti ipak misliš da je to neka vrsta bunta? Da, jest, bar je počelo tako. Sad više nije, a opet i jeste. Razumeš, u isto vreme i jeste. Kao kažem, sve su stvari malo i jesu i nisu. Ja sam marksista, pa ta dijalektika, nešto, stvari jesu i nisu. Slušaj, full slušam slušam vaše intervju, vi ste deca Beograda, deca asfalta. Stvarno želim da te pitam, znam da je kontroverzno pitanje u smislu da jutro će promeniti sve. Ja znam da je tu išlo za neku lopovsku politiku sa strane producenata i sve to, ali što mene zanima je koliko je tvoj Beograd, koliko je sličan Tomi serije? Ili da li je to čista neka turistička propaganda ili to je bilo prodavano kao neka nova srpska realnost, ta serija? Pojma nemam, meni je to dosadna serija. Je li dosadna serija? Pa nisam mogao da gledam, nema veze sa tvojim Beogradom? Ne znam, ne mogu ni to da kažem, stvarno nisam gledao sam pola pilota. Nisam gledao i sport pace, razduženo, nepotrebno na toliko epizoda. Mislim da ne pljujem sad bez veze, ali to je, kako kažem, mi smo imali spor sa njima oko toga što nisu platili tu muziku o kojoj su svi na kraju pričali o muzici u seriji. A oni nisu htjeli da bude jedna, ali kažem ti, nije jebo tu seriju. Beograd se mnogo brzo menja i juče nije kakav je danas i to je ta dinamika, full je veliki grad. Sad svi zaposleni u IT sektoru, tako da je gentrifikacija još na maksimum ide. Dolaze sad Rusi u desetinama hiljada Rusa, mladih, srednje klase, alternativaca tih iz Moskve, Petersburga.
oni se sad sele u Beograd, tako da je kao 1917. U tom smislu. Da. Zato što a na ovom kraju, tu gdje mi još izvini, tu gdje mi živimo, tu ti je samo jedna narativa, tu je samo narativa Ukrajina. Ti ipak dolaziš iz Srbija je zato zanimljivo mesto, zato što većina medija, uspostavljenih medija su ili su finansirani od strane države, ili su finansirani od strane Evropske unije, to je zemalja članica, da li to Nemačka, da li to... Tako da mi imamo oba narativa. Imamo 3 narativa u stvari. Imamo jedan državni koji je ovako, koji balansira, koji je neutralan. Imamo ovaj prozapadni koji guraju gomila tih medija, CNN, to je N1, Blitz, Reiser, svi ti nemački i američki mediji u Srbiji. I onda ima taj ruski preko Sputnika koji je jedan medij, ali dosta ljudi to gleda. Tako da ja bih rekao da onda dolazi do nekog balansa informacija koji je po meni u ovom trenutku dosta bitan u ovoj histeriji potpuno na zapadu. Baš htio da kažem zbog toga što malo pratim neke underground podcastove iz Srbije, ali kako se kaže, istine nema istine ni tu ni tamo, možda negdje u sredini. Ovdje gdje nije rat, dolazi do pomeranja u desnu celog čitavog javnog narativa. Postaje prihvatljivo ono što je juče bilo neprihvatljivo. I to je problematično. To je sad nevezano za rat i stradanje koji je stvarno, mislim, možemo o tome da pričamo i treba da pričamo, ali opet postoje neke stvari koje su bile do juče normalne, kao da ne može da odbaciš nekoga samo zbog njegovog krvi, zbog onoga što nije birao on. Sad je to odjednom okej. Ne samo da je okej, nego se opravdava kao potpuno pozitivno. Da, mogu da te pitam, kad smo već proživjeli koronu i sve to, kakva je tvoja slutnja ovih događaja što se dešavaju sad? Slutnja budućnosti ovih događaja sad? Slutnja, koji je tvoj hint? Pa ja sam, kako kažem, optimista zato što... Ali pazi, neće ti se svijeti nastavak. Zato što ne verujem u to da mora da se desi propast zapada da bi ostatak planete počeo da diše. Eto, po prvi put posle 5-6 vekova otkad je zapad zavladao planetom, prosto civilizacija koja je zrela za pad i propast. Sad što će to i nas da zakači, jebi ga, mi smo samo neka zrna prašine, treba naša deca i dalje to da žive i da ostane neka planeta, a to treba i kapitalizam da se sruši, a to će biti malo teže. Što kaže Misliš da će se desiti u toku tog života? Pa, stvarno sam sad htio da kažem što kaže ovaj vaš nekada super, a sada ja ne bih da komentarišem, Žižek. Da. Lakše je zamisliti kraj sveta nego kraj kapitalizma i to jeste stvarno istina, ali ja mislim da je zapravo kraj kapitalizma bliži od kraja sveta. Eto, to je pozitivna poruka za kraj. Da. Može samo još jedno pitanje? Da. Zanima me jedno pop pitanje. I ne bi te to nikad pitao ako ne bi mi se činilo zanimljivo što se desilo ove godine, i to je Srbija na Euroviziji što se desilo ove godine. Kako ti je mišljenje o liriki, o režiji, o cijelom projektu tom? Zato što na tom ogromnom festivalu desila se baš neka jaka društvena poruka. Da li si uzeo to tako ili kako se tebi činilo? Ne, malo, mislim, vidio sam da je to... Ne, to je tu polagao neke nade. To mi je stvarno sad već jedan izraz nemoći opozicije čitave i čitavog tog bloka koji u to projektuje neku poruku. Mislim, apsolutno svaka čast, konstraktiv. Ja sam vrlo sam zadovoljan što je takva pesma pobedila, mene to ne zanima nešto previše, ali takva pesma kad krene na radiju, ne gasim radio, znaš, nije da trčim da ugasim radio, nego je okej. I tako da onda je super kad takva stvar pobedi. Druga stvar,
vredna je ta pobjeda makar samo zbog face ove, kako se zove ova druga što je izgubila, ako se sećaš. Da, znam. Bilo je Sarajevo, da, bilo je namešteno za nju. Inače ta Beovizija funkcioniše tako, to su sad insajderske informacije, ekskluzivne, da je to manje više namešteno, ali ako glasovi publike puno podrže jednog kandidata, onda oni ispoštuju kao demokratiju. Znači poludemokratski jedan sistem. I onda je to se desilo. Znači sve je bilo spremno da Sarajevo pobedi, ali je narod glasao za Konstrakta. I onda su rekli, jebi ga, mora Konstrakta. I ono, pobedila. Da te ne smaram više predugo, ovaj Eurobasket se približuje. I znam da si ti basketaš. Pa ajde. Znači, slušaj, Slovenija, Srbija, šta će da se desi? Prognoza, molim. Ne. Prošli put sam se ložio pa smo bili 5., 6., 7. ne sjećam se. Tako da sad ništa, ne očekuj ništa. Stvarno... Ima li Slovenija šanse da odbrani? Juče smo igrali sa Grčkom produžetke, znači tako da ima šanse, kako ne. Slovenija je jaka kao zemlja, znači apsolutno ima šanse. Jako mi je drago što je Dragić se vratio iz penzije, to je puno znači. Igraju kao jedan, mislim, baš se sad su već jedan organizam, mašina. Mi nismo u tom režimu jer se sad tek podređuje igra Jokiću koji nije bio tu posljednjih par ciklusa, tako da se potpuno menja koncept igre i sve, ali opet imamo individualni kvalitet, sad je uvijek pitanje da li to može da se pretvori u timski. Pa slušaj, hvala ti najljepša za ovaj intervju i sve najbolje vama i turneje svuda i to je to. Hvala.